to please give way for the judges. Among gihangyo ang mga naa sa atubangan. Palihog atong itikyok lang ang mga payong. Kay dili makakita ang mga tao na sa likod o usab ang atong mga judges. Amo lang gihangyo kay appeal sa atong judging or sa atong criteria ang choreography sa kada performer. So among gihangyo ang mga naipayong ug na sa tubangan nga swerte nga nanay bangko, itikyok lang nato ang payong. Daghang salamat sa inyong kooperasyon. Up next, ladies and gentlemen, our second performer for the drum corps competition, elementary level, Istaka Central School Drum Corps, headed by its school principal, Miss Joy O. Campiseño. Sablay nila to. Ito gagmaya.
Thank you very much, Estaca Central School Drum Corps. Once more, we would like to request our dear audience, please. We would like also to request our friends from the Team David, please assist us here in front of our panel of board of judges, please.